Zdravo, moje ime je Baja. Danas radimo restorativnu jogu. Od engleske reči rest, odmarati se. Ovo su položaji u kojima nema mišićne aktivnosti, dakle telo boravi u određenom položaju, odmara se. Vežbe su koncipirane tako da se kičma pokreće u svim pravcima, ali bez mišićne aktivnosti. Šta se dešava kada je naše telo pod stresom? Pre svega nadbubrežna žlezda luči adrenalin, zatim ubrzava se rad srca, povisi se krvni pritisak, izoštri se um. Sve ove funkcije su pojačane kako bi naše telo odlučilo da li će da se suprotstavi stresu ili da pobegne od istog. Sa druge strane, sve ostale funkcije organa, kao što su metaboličke funkcije, reproduktivne, imunitet, svedene su na minimum. Ako sve to traje duže vremena, slabi telo, slabi imunitet, nastaje bolest, što za sobom povlači novi stres i zatim sve u krug. Zašto je značajna restorativna joga? Zato što nas vrlo brzo oslobađa od stresa. Samo 10 minuta provedenih u bilo kom od ovih restorativnih položaja zamenjuje nekoliko sati sna. Danas će nam biti potrebno nekoliko stvari. Verujem da ako ste u toplini vašeg doma imate sve ove stvari. Koristit ćemo 3 peškira, jedan najmanji, jedan standardne veličine i jedan veći peškir, može i peškir za plažu. Također će nam biti potreban jedan veliki jastuk, jedan mali jastuk i jedno malo ćebe. Pripremite sve to, uskočite u nešto udobno i vežbajte sa mnom. Počinjemo sa prvim restorativnim položajem za koji ćemo koristiti veliki jastuk, mali jastuk i veliki peškir. Uzimamo veliki jastuk, po mogućnosti što veći, zatim ćemo da ga presavijamo na pola. Zgodni su perjani jastuci jer se lako podešavaju, zauzimaju položaj i zatim ćemo uzeti manji jastuk, smestit ćemo ga gore. I zatim uzimamo najveći peškir. Možemo da ga savijemo, da ga prebacimo preko. I zatim ćemo da opkoračimo kolenima ovaj jastuk. Namestimo ovaj mali jastuk tako da nam bude glava za nijansu iznad ovog velikog jastuka. I zatim legnemo. Stopala su paralelna, dlanovi pored tela, brada na stranu i blago podvučemo bradu ka ključnoj kosti, zatvorimo oči i potpuna pažnja na udah i izdah. Sve vreme posmatramo dah. Dakle, i u ovim restorativnim položajima u kojima se odmaramo, vrlo smo aktivni, zato što sve vreme dišemo. Pažnja je usmerena na tok daha od nozdrva do pluća i nazad. U svakom od ovih restorativnih položaja zadržavamo se najmanje 10 minuta. Naravno, vodimo računa da ne zaspimo. Naglašavam, vrlo smo aktivni, samim tim što posmatramo svaki udah i svaki izdah, prolazimo pažnjom kroz celo telo i opuštamo svaki deo tela u kome osjećamo bilo kakvu tenziju, tako što usmeravamo izdah kroz taj deo tela. Prebacit ćemo se sada na drugi restorativni položaj. Za ovaj položaj će nam biti potreban najveći peškir koji ćemo da urolamo tako da bude najdeblji. Odložit ćemo jastuke, oni nam sada nisu potrebni. Zatim ćemo uzeti srednji, odnosno peškir standardne veličine. Urolat ćemo ga tako da bude za nijansu tanji od ovog prvog i na kraju ćemo uzeti najmanji i urolat ćemo ga. Sada idemo da smestimo najveći peškir, odnosno najdeblji peškir,
ispod kolena, tačno ispod kolena. Zatim uzimamo srednji peškir, stavit ćemo ga tačno ispod lumbalnog dela kičme. I na kraju uzimamo najmanji peškir, smeštamo ga otprilike iznad prvog vratnog pršljena. Dakle, otprilike u potiljačnom delu. Dlanovi idu pored tela, odvojeni od tela, ili ako prija možete i da otvorite ruke. Pustimo stopala da slobodno padaju na stranu. Potpuna pažnja na udah, izdah. Sada ćemo da prebacimo pažnju na stomak. Posmatramo kako se stomak širi sa udahom, odnosno skuplja sa izdahom. Mišići lica su potpuno opušteni i sve vreme prolazite pažnjom kroz celo telo. Vidite koji deo tela možete dodatno da opustite. Usmeravamo izdah kroz taj deo tela i dišemo. Potpuna pažnja na kretanje stomaka, odnosno na širenje stomaka sa udahom i smanjivanje sa izdahom. Nastavite da dišete u ovom restorativnom položaju narednih 10 minuta, a ja ću vam sada pokazati sledeći. Odložit ćemo peškire i vraćamo se postavci prvog restorativnog položaja. Uzimamo najveći jastuk, presavijamo ga. Zatim ide manji jastuk gore. Najveći peškir preko svega toga. Možete pripremiti ćebence da vam bude pri ruci. Zatim ćemo da sednemo lijevim kukom uz ovu našu postavku. Legnemo. Stavimo peškirić ili ćebence između nogu. Potpuna pažnja na udah, izdah. I pratimo tok kretanja daha. Opušteni mišići lica, opušteno čelo, opuštene obrve. Dišemo u ovom položaju 10 minuta, zatim sa narednim izdahom polako izlazimo iz položaja. Opružamo obe noge ispred sebe, položaj koji se zove Dandasana. Poravnamo leđa. Noge su zalepljene za podlogu, stopala su u fleksu, dlanovi su pored tela, ali zapravo ne moramo ni da pritiskamo dlanovima podlogu, jednostavno ih spustimo dole. Poravnam leđa, uvučem stomak, potpuna pažnja na udah, izdah. Može pogled u jednu tačku ispred, mogu zatvorene oči. Stomak uvučen, aktivan, leđa prava. I još nekoliko udaha i izdaha u ovom položaju. I možemo polako da izađemo iz ovog položaja i da uradimo sve isto na drugu stranu. Setite se da je vreme za odmor jednako važno kao i svi drugi segmenti našeg života. Izdvojite bar 10 minuta vremena za sebe i provedite lepo ostatak dana.